Menteri Jongkatnat PHG Ubari Nikton Lingdo Tongkar Hakasi Palai Lalai Penbo ya Laitli Monorum nak banta Laitli project na Jong Kisan Tli Kisnong Balabai Tingka Lengba Kajal Jivan Mission GJM Kabadai ke skim Jong Keswar Pedeng Kabadai Jong Kajal Syakti Hakasnong Maurapat Kabahap apa Mausram Kusansi East Castles ya kani kejelang pli ya kita ki Laitli Monorum lapelong Hamadan ya kai football Jong Kesnong Maurapat Hakabala Sakilang adu Omeli MDC Kathan ba Himalaya Emsang Pliang bat ba Alvin Kesau ba Olan Singsun ko chairman ka Meghalaya State Planning Board ba Pinorum Sport and Engineer Rural Circle ba Kinong Busau SDO PHG Mosram Subdivision Mosram ki officer bat Kinong Ilam Snong uba Renington ulapun pawi ki sokmen bola yo lat play ki lightly ki Monorum ka badairu ka sin ka banikong nadu bo simti ko menteri ban pej ban kami nak benta katnat PHG ulong ru bo umchukwa ban lik bo ik Monorum nomor 4 sin ki syukut tang hakabu Monorum ka kampat kamdep lanu handre usokmen ban lik play habal dep ik project Menteri ulong ru ba nakaliang ka sarkar India harengkat gistil lang ba sarkar jela kidon kathong ban pendep ya kam ha ka pot bang ban penpoi haman laki triwing bat kadai ke jal jivan mission ka badai ru ka skim ka ba syam lale siliang kmat yanu yunuru ngadai MLA jong opposition handrai haba ka sarkar ka trei ngidon kam ban yaro ya ka sarkar ka batrei baladan hangno no ki department bak ke sarkar kam trei bah kadai ka kamram jonga bat jongi ki badan opposition bangin kedau ya kita ndai haba menta ya kane ka department PHC haba ka trei bah tang ha ka konstitusi jongi ndai ha ka jela bro ko wei idon kam ban ai ka jingero bai ka nam ya ka sarkar bat yu minister hukum jo la sanction kumba ar klur 100,000 lak khadar hajar ar spa tengka ya ka skim hapo mau kasan water supply la sanction kumba sau klur sanpu lai lak prapo khandai hajar san spa tengka bat ya kane ka badan hakken ba malai combined water supply la sanction khadwei klur arpo ar lak ngriu hajar new spa bat kane ka pisa kanwan shapi ke pajba lengba ka bagi ban mentoi ha kane ki lightly ki project ki don new spa teli ki yeng new spa teli ki long yeng ki mentoi ya kane ka kam bat new spa teli ki long yeng kinyo ya ka umbam haman ka tliu yeng ngiwan banbo ya kini kilai teli ki Monorum na kabanta kini kilai teli ki skem hakane ka sngi ka bamta ka banong ka sngi ka bansa jikan mau haka history haka bala bo ban bansa jikan mau longba da kini ki Monorum hoi kalong ka basisha haka ba ngaju perkhat bonsen haka ba ki officers lani ki snong ki aware ban lebu Monorum namar bangiju perkhat bengiting don ki baong ba Monorum usakut haklau kad baga kam dep kadno kam dep lano de na ta kadau ngaju kam jai tu ban lek lane ban sengap ya kejingkar par dong yang lebu Monorum ngan jinal dokumen ado kata ban lek ban bo lane ban lek ban inaugurate habala dep ki project de na kata kadau haduk mentah akwa bani tu EP ya kejinglong kerpang jo kan kesengi bana ka banta kini skim ka skim JJM kadai kani ka sin ka banakong ya ka bakum minister ngalayo banwan banbo ya Monorum jo kini skim